Tako je sa strane oštri. Bože, koliko volim što sam podcrnila. Jel mi dobro stoji? Puče nokat. Ja ne znam što je meni, što uvijek moram plakat. Pa jaj! Ovo nazdravljamo za Tuzlu! Joj, Nana, što se meni nešto počeo kvart ring light. Ćao svima i dobrodošli u moj novi vlog. Danas je moj rođendan, 24. rođendan. Ja sam odlučila da ovaj dan sve živo snimam, tako da ne ubacujem 2-3 dana vloga pa da kažem moj rođendan i... Ne, moj rođendan i tačka! Ja ne znam kako će me Dino danas podnijeti, ja sam pre happy, volim svoje rođendane. Danas sam vam snimila kako se šminkam, šta koristim nešto malo od proizvoda, tako da smo se zajedno spremali. Pripremila sam vam i styling i sve, tako da neću ništa puno dužiti. Idemo da se našminkamo, onda idemo da kupimo sve što nam treba večeras za slavlje. To je to što se tiče ovog uvoda, mi se idemo spremiti, pa se vidimo u nastavku. Zanemarite, ukoliko je nešto iz vrda zdola, nešto sam toliko uzbuđena, ne znam šta mi je. Nećete me dugo gledati ovako ne našminkanu, mi ćemo se brzo našminkati, ovo je samo sređivanje za moj rođendan i ujedno ću vam ovdje pokazati sve preparate koje koristim za svoje šminkanje, jer u prošlom videu gdje se šminkam nisam pokazivala. A sad malo da obratimo pažnju na to kako sam dobila dobru boju. Znači 2 dana sam se sunčala po 5 sati, znači poslije sunčanja obavezno sam popila kafetin i nije mi bilo dobro. Znači samo sam se bučnula 1 do 2 puta čisto riderati da ne padnem u nesvijest jer sam išla sama pa ono da ne bude baš crnjak, ono djevojka pala u nesvijest. Uglavnom boja je tu što je najbitnije. Lice je bijelo zato što uvijek stavljam jak zaštitni faktor na lice danas sutra zbog borica, tu sam negdje čitala pa hajde malo da povedemo računa. Pogledajte razliku. Toliko o tome. Znači počnemo. Primer ne stavljam, ja stavljam kremu za lice, ovu. Ima ovakva roza, ona je još masnija, ali i ova je masna. Meni sva šminka stoji u ovom. Tako da imam ovdje ovaj jedan nesrčić. Zaboravim. I u ovom kofečiću imam šminke. Opazi, trepuša. Puder koji koristim, ovaj će mi puder sad vjerovatno biti svjetliji zato što sam potamnula, danas ću otići kupiti novi. Puder koristim ovaj Manhattan, to sam već snimila, nijansa 80. I miješam ga sa Maybelline Fit Me, nijansa 120. Znači stavim na prst malo ovog pudera i onda dodam ovaj. Evo ga. I onda sad sve to izmiješam na rukama. Vi možete i na nekoj pločici. Meni su ruke zakon. Sad stavim svugdje pomalo. Ja neću snimati čitavu proceduru, znači samo govorim šta koristim i kako šta stavljam. Blendam sa blenderom i onda vam se javim poslije. Ponovo sam tu nakon što sam izblendala puder, ali se nešto mora desiti po pitanju razlike u nijansama. Tako da ću uzeti bronzer koji inače koristim od Max Factora, što se i ne vidi, vidi se iz priloženog. To je to. I inače ovo naravno ne radim, ali ću sad malo čitavo lice preći s njim zato što sam sad baš svjetlo u licu naspram ostatka tijela. Dings nije u kući, otišao je da završi neke stvari dok se ja spremam, znam da će potrajat, zato što ujedno i snimam vlog i onda dok ja to sve pripremim, dok poslije potrebim, to će trajat, znači što bi trajalo sat, trajat će 3. Dalje radim obrve, prvo ih malo počešljam. Ja imam problema s ovom obrvom, znači uvijek ide nešto ovako, s ovom nemam nikakvih problema, ali s ovom da, ali eto bože moj. Koristim ovu pupinu sjenu, ja mislim da nije više nema u prodaji, kad sam je ja kupovala
Bila je delistirana, što znači da se više ne proizvodi. Ali ne znam, opet možete pogledati, ovo je sad sve i izbrisano. Nijansa je 006 ako vam šta znači i ona mi najbolje odradi obrve. Koristim ovu ovdje smeđu nijansu i koristim ovakvu četkicu. Kad god uradim ove obrve i ne stavim maskaru na oči i sjenu, izgledam znači kao da imam 2 banane na licu, ali poslije se to sve stopi. Ponovo uzimamo ovo i onda sve iščešljam i skinem ostatak boje sa obrva. Dalje stavljam sjene na oči. Danas ću koristiti ovu od Revolutiona. Nijansa je... Ne znam koja je nijansa, znači ne znam gdje to piše. Evo ga. Vidjet ću, možda danas koristim malo ove, tako ja tu uvijek promiču. Možda nešto upalo oko. Vratila sam se na pola rada na oku da vam pokažem koje četkice koristim. Tu su ove od Catrice i ova nisam još ni otpakovala, evo kako izgledaju te četkice. Ovo je ona pufnasta za blendanje, ali ja koristim trenutno ovu od Evolutiona, tako da kad nju iskoristim ovu ću iskoristiti. Ona mi je nekako malo grublja, ali svejedno mislim da se može dobro izblendati s njom. Nisam, vjerujte, još uvijek ni probala. Sa ovom četkicom koja je malo ukušena, s njom pravim tuš sjenu, ponovno sa ovom sjenom. Evo me, tu sam došla do promjene plana, nisam koristila smeđu, nego sam koristila crnu jer sam se odlučila za trepuše i onda uradim crnu sjenu ili crni tuš kako god hoćete i onda trepuše ne lijepim uz oko, nego ih malo podignem da dobijem te mačkaste oči, ali s tim tušem se onda ne vidi da je faktički trepuša zalijepljena na kožu, ne uz oko. Tako da vjerovatno ste to vidjeli i na TikToku i svugdje. Maskara koju koristim za oči je Maybelline Sky High, za koju ste svi vjerovatno već i čuli. Bila je jedno vrijeme ludilo na TikToku, ja sam je morala kupit. Pa dobra je, mislim, ne znam, nije sad da je ludilo da bez nje ne mogla živjeti, dobra je, ali sljedeći put ću kupiti nešto drugo pa ću vam reći kako je. Tako da ovu koristim maskaru i odmah ću sad zalijepiti i trepušu među vremenu. Korektor koji koristim za ispod očiju je ovaj od Catrice koji svi koristimo, ja mislim 005 nijansa. Mislim da će mi i ovo sad biti posvjetlo, ali bože moj. I šta još koristim? To je od ovog Catrice isto concealer, nijansa 003, nju sad neću koristiti jer je stvarno presvjetla. Evo kako izgleda. Ovdje. I više ne stavljam nigdje concealer. Kad stavim ovaj concealer, uvijek sačekam neke 2 do 3 minute i onda blendam. Malo je teže blendat kad se osuši, ali je puno dugotrajnije. Tako da ću sad malo sačekati. Prošle 1-2-3 minute i moj concealer je spreman za blendanje. Idem to da završim pa dolazim. Gotovi smo sa concealerom, sad prelazimo na konturisanje nosa. Ja iskreno da budem ne konturišem svoj nos svaki dan, pogotovo ne jutro kad idem u školu ili za neke gluposti, ne pada mi na pamet. Ali eto, danas ću ga iskonturisati. Kad ne konturišem nos baš precizno, onda samo dok stavljam rumenilo, malo još tu priđem tamnije i nekako se to valjda stopi, otkud znam. Ali kad konturišem, koristim od Evelina ovu konturu, nijanse bez, ne piše nijansu, uglavnom evo ovako izgleda i stavim samo tu na rubove nosa i izgledam. Ponovno koristim za bronzer ovaj Max Factorov, jer sam rekla nijansu 02. Rumenila od Astre, sve ovo ovako malo pomiješam i dodam, ili ponekad koristim od Evelina koji sam potrošila i pukla, ispalo mi je, tako da nekad i nek stavim. Nijansa ovog rumenila je, bože, što tu mrzim govoriti, 66, ne, bože moj, ovo je nešto izdavačka kuća. Ne znam iskreno. A nijansa ovog, molim te, budi nijansa 02, mislim da je to. Pošto me stvarno puno ljudi pita većinom šta imam na usnama koristim ovu gošovu olovku koje više nema i naravno
Pa pokušat ću još jednom naoštriti da stavim. Inače imam i ovu od Goša, ali ona je malo kao ide na roskasto. Imam ovu isto od Astri i ona je malo roskasta. Međutim, ova mala Gošova je baš prava smeđa nijansa. Iskreno ne znam koja je nijansa jer nema šanse da vam pokažem. Ima ovdje nešto stoji 1.2. Sad da li ima nastavak ne znam. Što se tiče ruža, Golden Rose ruž, nijansa 02. Ovako izgleda, znači stavim olovku, nacrtam i onda malo olovku spustim na usne i onda napravim na usnama ovdje liniju, malo ovdje da vizualno izgleda. Ja imam tu sreću da moje usne imaju tu prirodnu sjenu, evo je, tako da meni nije problem da ispravno nacrtam usne, samo pratim tu svoju sjenu i iscrtam usne. I onda dodam ovog ruža. Ponekad dodam i ovog ruža iz Farmasija. Nijansa je 205. Dodam i od Catrice'a ruž koji je u nijansi 240. I na kraju dodam isti ovaj concealer samo na sredinu usana i obavezno sačekam nekih 5 minuta da se to dobro osuši. I onda samo pomoću ove četkice koja se treba oprati, da se primijetiti, samo utapkam i lijepo sve izblendam i onda na kraju još dodatno prstima da se to sve lijepo stopi. Prije nego što odem, dok sam se sjetila da vam kažem da Goš proizvode možete uzeti u Didako radnjama, za CM i DM ne znam. Ovdje trenutno u DM-u u Njemačkoj nemaju Goš proizvode, ne znam da li ima u Bosni, ne znam da li ima u CM-u, ali u Didaku imate sigurno i predobri su proizvodi. Ako se strano oštri. Naoštrila sam je! Evo me u Milleru, uzeo sam mamni neku kao svijeću koja radi preko baterija, nemam pojma, svijetli. Uglavnom sad ću da je iznenadim. Odo sada je kupim tortu i to je to, čujemo se kasnije. Evo ga, uzeo sam i tortu, sad ću pokazati vam kako je. Evo je. I stavit ćemo joj to i idemo da iznenadimo. Valjda uspijem snimiti to sve. Evo, idemo, penjemo se. Oj, dušo! Baš se šminkam, snimam im vlog kako se šminkam. Vidiš kako svijetli. Šta da pricnem? Ništa, u redu. Volim te. Prekinula nas je Dino sa iznenađenjem i malo se i svjetlost pobrkala jer sam pola sklonila sam još dodatnu svjetlost, ali nema veze, opet se dobro vidi. Moja šminka je gotova, evo ovako usne izgledaju. Sad one izgledaju malo prebijelo, ali vjerujte za neki 15... Umorila sam se, išla sam tam šminkala se, vam sve pripremala. Ali vjerujte, za nekih 15 minuta to se sve lijepo fino upije, ne! Ovo je finalni look make-upa, ništa posebno. I stavila sam naravno gel na obrve, sve lijepo začešćala, zagelirala i to je to što se tiče make-upa. Idem sad začas brzinski da napravim frizuru, da se obučem i onda idemo da kupujemo što nam sve treba. Evo me, dragi moji, sve je napokon završeno. Tu je šeširić, make-up i styling, suknica, to i to. Lančić koji mi je poklonila moja draga svekava, iskreno ne nosim ga često, samo u posebnim prilikama, danas je taj posebni dan. Tako da vidimo se u nastavku vloga. Ovako se djevojka trudi 45 minuta i duže da se našminka i onda staviš masku i sve padne u vodu. U Kauflandu nismo uzeli ništa, Bog zna, gužva je ogromna. Ma nije što je gužva, vidiš ti. Ma ne možeš Ne možeš se snaći. Znači ima i tamo i sprati ovamo, znači ogromno je ogromno. Tako da sam ovdje uzela samo neke bezvezne gluposti i idem u Lidl da vidim šta još mogu da kupim za večeras. Ovdje ćemo kupiti još samo alkohol zato što je veći izbor, eto.
Neću ja ništa drugo probavati, ja ovo pijem. Znači, cure, ovo piće, znači, ubilo se za nas. Ukoliko volite Tetovoj od Lubence. Uzet ćemo ovu večeras radi zabave. Znači, šampanjac koji košta, dragi moji, 169 eura. Don Perignon. Moet, 89, 99, 99, 59, 69. Point ovih cijena jeste da ukoliko nekom odete u goste sa ovakvim šampanjcima, vjerujte, dragi moji, ja vam garantujem, nećete se odsramotiti. Samo platite jedan šampanac 170 eura i možete hladno da odete nekom u gosta da vas ne bude sramota. Šta reći? Sparkle! Ovo mi se sviđa, vaše furkica. Erdgeschoss. A što mene se? Ali znaš kako si sladak? Ljubav nisam ošišao. Da li je to bilo slučajno ili pak namjerno? Na vama je. Gotovi smo sa Neckarsumom, sad idemo u Teddy, tu je radnica gdje možete kupiti sve živo. Idem uzeti neke džiđice večera za rođendan i onda će me Dinks slikati. Pa onda idemo u Meki i onda idemo u Lidl, hvala Bogu da uzmem još šta mi treba. I onda idemo kući malo to večeras da pripremimo i da slavimo. Jesam rekla da me moraš slikati? Jes. Nažalost. Nemoj da. Šešir sam skinula, stavit ću ga opet samo kad se budem trebala slikati, toliko je vruće, znači, tako da je ovo danas čisto mudni detalji. Bože, koliko volim što sam podcrnila. Pogledaj kako tin lijepo izgleda. Hvala ti Bože na suncu, na vitaminu D i na tamnom tenu. Ketchup. Ketchup. Welche Burger? Cheeseburger. Zweimal Cheeseburger. Cheese Ja. und Trinkern? Cola. Pomjer se malo. Vidiš se. Kaže meni ova drugarica Eugenija što ide sa mnom u razred kao onu da vidiš kako se pravi u McDonald's hrana, ne bi je više nikad jela. Šurice draga, toliko ga volim, znači ne možeš mi ga ugaditi. Voli me, budi izvan moje zone, znaš koliko. Alcira još je tu. Ja toliko volim gledati crtane filmove. Znači ja kad bi život birala da samo jedno gledam između filmova i crtani, ja bi izabrala crtani. A ti? Filmove. Crtani. Kralj lavova, ledeno doba, Tarzan. Ljudi moji, javljam vam se nakon jedno sat i po do 2. Mi smo imali jedan problemčić, u stvari još uvijek ga imamo, tako da vam nisam nešto pretjerano ni snimala. Sad idemo još nešto malo da završimo prije nego što nam dinini dođu. Uglavnom od vloga ne odustajemo bez obzira na sve. Ja idem sad samo da se presvučem, ne mogu više u ovoj suknici i onda nastavljamo da završamo još neke obaveze i nastavljamo da snimamo. Ćao ljudi! Niks i ja smo se odlučili za bicikla zato što je trenutno ogromna gužva i brže ćemo stići do Kika koji je od nas 2 minute sa biciklom nego sa autom. Parila sam kesu od Kika sa mojim biciklom.
Kupili smo sve što nam treba i sad idemo kući. Stigli smo u Haustor. Ja baš nemam kondicije. Ja sam crkla. Čekam Dinu, odšao da parkira na Ciprani. Eto i njega. Jesi uspio? Ajde. Pa moraš čuvat. A, okej. Nemoj prepuhat. Hoš ti vezat? Ja ću puhat, ti ću vezat. Ne mogu ja, znaš što ne Onda ću ja vezat i puhat, a ti nešto drugo radi. Treba ono spoji, vidi Ti ti ono. spoji. Da, idi da. Čekaj sam da. Aj, puče nokat. Puče nokat. Gde pokvari, ajde. Mislila sam da je veći. Ali nema vezi. Moraš pomagat svojoj ženi. Šta sam još uzela? Balon, daj da ovaj prvo napušemo. Nije jedan, više. Pa 4 dođu. Nisam vidjela, daj. Pripremimo šaltare. Ovdje dva, što? Ovako je. Bio to tebe? Ne moraš to se. Znači sad sam tek spremna za Bosan. Moj omiljeni parfum. A ja neki dan. Čestitam, mogu li počitati? Počitaćemo je. Čokolad. To sam tja uzela za vloga da s Dinom snimiš. Dobro si. Challenge. Ekstra, ovo su one... Gadne i gadne i dobre. lijepi. Otvar to. Dobra pjesma! Jel ima baterija ovdje? Šta je? Mislim, a sigurno ima. Predobro! Joj. Otvari to, imaš unutra. Joj, baš te se znači. Jel da slatke, to sam ja Moram završila. još jednom. Trebala sam sve otvoriti pa da vas snima, ne znam se ničeg. Joj, ja lovu. To sam ja izabrala kuticu. Oj, čekaj, daj sada ovo sve. Jesi snimala sve Ja lijepo? sam sve snima. Čekaj, evo da počitam. Joj, nije mi dobra. Oj, ti zatvorila prozor. Pa je glato da se ne čuje. Fuđi za tebe, alles gute zu Geburtstag. Snimi. Draga naša Amna, sretan ti 24. rođendan, želi ti tvoja Amra Armin.
Ja ne znam šta je meni, šta uvijek moram plakat, znači... Joooo! Pa jaj! Želi ti tvoja Amra, Armin i ja se volimo. Dan nešto plaćem vino, kad mi zanađao sportom, plaćem čitav dan. Joj, baš ste me iznenađali. Moramo te slikati. Dina, ga molim te snime za story, ali ne bumerang, normalan story. Priprema, pozor. Čekaj, aha, a moram znam želju. Šuta sad. Pozor. Akcija. Moramo na ekspo, znači. Sve na ekspo. Sad da skinem krunu, spašće mi z glavi. 3, 4, 4 rodinara. Sad! Like si. Stani da kaži. Super je. Ovo je vrh. Ovo je ovo. Nije znaš šta je bio problem. Prejak mi je zaloga, kucaj. Ajde. Znači, pitanje života je što. Majo, Aza, uzet ću nam novi, moramo večeras ovo isprobat. Hajde, otvori. Da, svako bira sebe. Daj! Počnimo svađenano, ali daj pust neke muzike. 3, 4, sad. Ajmo. Svijet nije. Čekaj. Bez, moraš zažmirit. Ajde. Šta si? Ed bere, jagoda. Ja blueberry. Gdje ti sad? Ajde, Ajde, još jedan. Ovo nazdravljamo za Tuzlu! Ljudi moji, došao je kraj i ovom vlogu. Samo je još jednom da vam se zahvalim svima na prelijepim čestitkama, na prelijepim željama. Ja idem sad, Dino i ja, idemo sad da raspravimo kuću koja izgleda bombastično. I kad sve ovo rastrijebim, idem da se istuširam i da legnem. I sutra ujutru vam uređujem vlog i nekad predveće ćemo ga i izbaciti, tako da se gledamo. Hvala vam još jednom, ljubim vas i vidimo se uskoro. Love you, bye!